Sinyane lembube, sinyane lenyama, Sinyane lenyamboso, ungayhlaba mfana umsile. othi ungayhlaba mfana. Sinyane lembube, Sinyane, sinyane lenyama, sinyane lenyamboso. ungayhlaba mfana. Sanibingelela sanibonani. Welcome to Dr. Mzizi TV. Dr. Mzizi TV. If ukuthi uyaqala ukuyibona le channel, if it is your first time seeing this channel, please do push the subscribe button mafowethu, pushani leli button elibovu ngobuningi benu ukuze njalo udokotela masethe ufuna ukuyikhipha ivideo nibone nje into ibovu esikhuphuka sikuyasho ukuthi ayike sesiyakhala njengamanje ke namhlanje sisesigodlweni ngonyameni bafowethu. Sabona Dr. Mzizi. Siyabingelela babukeli be Dr. Mzizi TV emakhaya. Njani mkhulu? Ngabe niyaphila namhlanje? Siyaphila khehla lami kunjani? Siyaphila mkhulu, siyaphila. Namhlanje ke mkhulu ngithe ake ngizifike la ekhaya ngizokubuza ngento esihluphe abalandeli mkhulu. Kudlaliwa ngabantu. Okay. Kudlaliwa ngabantu mkhulu. Ingange zidlalela ngabantu zidayisa ilutho. Njalo ke. Kunento kuthiwa yiphakamo mkhulu. Yebo khehla lami. Kuthanda ukujula ke mkhulu ngoba sizwile mkhulu ukuthi la ekhaya kunento noma kunezinto. Besacela mkhulu ukuthi mase kuthiwa sikhuluma ngeziphakamo. Usichazele ukuthi kwa Dr. Mzizi iziphi iziphakamo esingafika sithole la ekhaya. Yebo khehla. Makuthiwa khehla lami uza la ka Dr. Mzizi uzofuna into eyisiphakamo noma into ezokugqamisa. Yes. Mhlawumbe umdlali webhola. Udlala kulama team amancane ufuna ukubona ila amakhulu. Mhlawumbe usenkampanini. Mhlawumbe umuntu osebenza ngabantu okhuluma nabantu ufuna abantu bahunguleke benze lento oyifunayo. Izinto nje ezihlukahlukene khehla singabala kuze kushona ilanga. Abanye o-DJ abanye into enjalo khehla ukuthi aqashe ubusuku nemini. Yes. Into enjalo khehla lami iphakama. La ekhaya sibasizile kakhulu abantu. Mama masekuthiwa Baningi kakhulu khehla esibaphakamisile phakathi kwaleli ekhaya. Masekuthiwa mkhulu siyahlukaniswa iziphakamo zakwaMzizo ngoba silizwile udumo neziphakamo zakho. Ngabe sihlukanisa kanjani igaba zeziphakamo la ekhaya zihamba kanjani izithini mkhulu? Yebo khehla la ekhaya nje isiphakamo esidume ngaso kakhulu. Yes. Hlezi igcwala insizwa ubusuku nemini ezamathenda. Yes. Yilezi eziphanda ukuthi zisebenze ngabantu. Yes. Mhlawumbe usenkampanini usebenza nabantu ufuna lento imgqamise. Isigaba esinaso khehla la kunesipoki. Okay. Isipoki esidume kakhulu sale ndoda enehle lodwa uPiano. Isona khehla lami isigaba esiyisona esidume ngaso la kakhulu. Ngabe mkhulu lesi sigaba esikhuluma ngaso mkhulu asinabo yini ubungozi ngoba phela uPiano sazi mkhulu kuTikolo Shepthizeni noma asazi mkhulu cela usichazele. Sinabo khehla lami ubungozi monge kuyilandele lemigomo esitshelayo ukuthi ungakwenza ukuthi njengenyama engulube nje abantu abake bathatha lesipoki siyabatshela ukuthi inyama engulube idlalela kude nawo khehla. Siyazi lokuthi inosuke sikushula. Ngoba izoshonisa phasa amandla. Igcine lento isidinwa la kuwena ilahla idirection. Yebo khehla la. Manje mkhulu ulana eduze kwale ndoda engisaba nokuyikhomba ngibona mkhulu ubeke iRed Bull kanye namafutha. Kunjalo khehla. Ngabe mkhulu kwenzakalani ngisacela ukungichazela mkhulu. Nje wabona khehla lami lamafutha lawo yabo lamafutha uthi awohlobo lingajwayelekile ngathi agold namaqatha phakathi iyo le ndoda. uPiano lenehlelo loda lamafutha ngwalanda eMaputo. Sifike lapha eMaputo sithenga indoda lenkulu ephelele. Sifika nekesi molanda le ndoda ufika nekesi la Gologo. Sifike zivulelwe la zikhona nomzana azinika uGologo ziphuze zidakwe seneyikhomba lenifuna ishawe ngobhushi ibulawe. Kusindwe masishe ngobulongwe lezi ngaboni lezi ezinye ukuthi ziyabulawa ngoba ningabhubha niphele ningafiki nala. Sesiyayithatha kuyahlinzwa kama izicubu zayo namathambo sibuye naka amathamba ngiwabekile ekhaya ngoba ayahlupha nawo anicindezela kakhulu mase phakathi kwekhaya hlala nami emfihlweni zami emgedeni yami ngale ayangena nawe emakhubalweni mase kuthiwa siyakwakha ngale spoke sisivusa kwena mkhulu mawusukhuluma ngesipoke sungenza ngibuze ukuthi igubhu
uyazaga noma uyazikhanda yini la ekhaya ka Dr Mzizi? Yebo khehla lami izigubhu besiyibalekela phambilini kwasho ukuthi abantu bayazithanda. Kwadla nje ukuthi abantu bayayithanda kakhulu. Sagcina sesibakhela abantu kodwa into esigxile kuyona kakhulu nansi. Impondo. Uphondo khehla lami. Lo phondo lakho uma uthi ufuna silifebise ukuthi alidosa imali lishaya izitha. Ukufebisa ke sike sibize ngokufebisa into uma ufuna ukuyidosisa ngamalayini amabili eminyangeni. Siyakwazi ukwakhela kanjalo. Ukuthi ikuvikele. Ikuvikele iphinde ishaye futhi. Iphinde idose, iphinde ishaye futhi into enjalo khehla. Suke seyidosa ngamalayini amabili ke lapho ke. So mkhulu ukuthi kumina abafowethu ngisho kuthiwa abasanda ukuqala ukona amatekisi bangalithatha uphondo kuwena ingivikele lento iphinde ingidonse. Kunjalo khehla lami. Iyadonsa iyashaya futhi. Iyakuvikela kakhulu ezitheni monezitha. Mkhulu ngabe ngivungela ukubuza mhlawumbe ukuthi inani mhlawumbe nje ngingalungisa malini umkhulu ukuze ngithole mkhulu lamandla lawa nami nje ukuthi ngikwazi ukusebenza. Yebo khehla lami la ekhaya kuyakhulunyiswana asivamisile ukuthi simemeze amanani ezinto zala ekhaya kodwa mase ufikele esigodlweni kuyakhulunyiswana xoxa njengamadoda. Yebo. Akuliwa khehla kuyaxoxiswana kubona konke okusuke kwenzeka. Kodwa khona mkhulu uyagaranta ukuthi lento uyanginika and lento iyaphila. Hayi khohlwa khehla yabona mangingathatha icebo manje. Nayi lento esikhuluma ngayo yabo. Uphiyano lo masingathatha inzenga le ungibambela inzenga. Yes. Yona le. Yabo masingathatha lento khehla le. Sihlaba inoni elilodwa la phakathi silikhiphe sikufake lona ngeke ulale ebusuku khehla. Awulali ndoda umuntu abantu esibakhanda ngalento abalala ebusuku. Kwenziwa yini? Masophuze idli Red Bull le ndoda neSprite. Yabo iSprite lesi simhlophe. Masikhande ngale spoke ifuzwane neSprite neRed Bull. Uphuze kona. Awulali khehla la. Batbelela uyadosa uyasebenza. Batbelela uyahlaziya uyacamanga ukuthi kusasa kuzokwenzakala. Kwesinye isikhathi kusuke sekuphila yona uqwashi nje kuze kuze. Kwesinye isikhathi ikhuluma uyizwe ikhuluma nawe. Abantu abaningi abakubayithathe lensizwa la ekhaya. Bathi izwa kakhulu le Atracity yabo la magaraji ama Atracity la ufike ebhekene. Uthi ake freeway linye lingale. Abaningi bavusa ebusuku. Uthi mephiswa ukuye toilet ebusuku imvusi ithi ahamba o toilet eAtracity. Asazi ukuthi lensizwa mhlazana ukuzaleka kwayo ukwenzakalane eAtracity. Abantu abaningi abathatha izipoki la umuzi ekhaya lethe emkhulu. Ngiphuphele indoda ebusuku ingitshela ithi angodla ibreakfast eAtracity. Castiyes. Angazi ukuthi iAtracity kwenze njani khona omunye umbhemu wasithatha lesipoki. Ngeke ngisho ukuthi wakuphi wangapha kule ndawo ekodebheni note uthi usezwa ikhipha iMercedes yakhe inumber plate. Njalo imvusa ebusuku mephisa ukutoilet ithi aka toilet eAtracity. Emgababa. Bese kucanga nokuthenga umuzi emgababa ngeke ngilisho igama lakhe yathi hayi mekuwathenga umuzi la sesizokushintsha manje sokusa ngapha enote. Ku-toilet akho ninemfihlo enzima le ndoda. Kodwa imali ikhehla mase seyenza njalo seyidlala ibhola kanjalo seyifaka ubusuku nemini. Ingasadlali ke lapho. Kodwa phela mkhulu lapho ukulala nami ngathi angisakutholi. Hayi khehla lami hayi ukuthi iyahlukumeza uyaqwasha. Ngiyaqwasha. Uyaqwasha. Njoba ngitshela uma ungadlala enoni ngeke khehla lami ulale namhlanje. Bodibelele wena obuxoxa uthi ngikuzwile ukuthi kade kwenzeka ulale khehla kusho ngamncenga ubuthongo uthi uyamncenga ulale. Makuthiwa ngegoli mina ngiyahamba ngiyosebenza egoli noma ngiyobethela isilandani ngidla icebo lale ndoda kuvutha umlilo kusemnyango imoto. Ngihambe ngishaya iRed Bull. Wayekhuluma futhi enye indaba ekuzomela sibuye singene kuyona ukuthi ubuye ubethele. Kunjalo khehla. Noma ngiyofaka izikhonkwana ngiyahamba ngekule ndawo zamabhizinisi bayenzeka bangibize koMpumalanga koWheatbank ngiyofaka isikhonkwana uthi une tavern umuntu noshisa nyama uthi abantu abangeni. Ngifike ngisifake futhi ngisilinde. Ngithi ngisuka lapha suke sesiphefumula. Nami ngifika ngazo lezi khadi lethi sekusondela ama date lawa olesine lesihlanu. Ngizomfakela lento ngimbuza ukuthi bowenza malini. Ngithi namhlanje uzokwenza engaka. Ngoba ngigarantile lento khehla. Khehla lami ukuthi kusekuseni abethi noma sowungahamba mkhulu usuke sebona ukwenakele. Ndoba ngisho lento siyifaka amaphakama solwandle khehla. Ulwandle lumi kuyimanje liyanyakaza ubusuku nemini khehla. Ulwandle phela lumi. Khohlwa khehla. Mkhulu ngisacela sinika direction lento sifake namafutha engine yemoto ukuthi kugcwala imoto la ekhaya.
legayeni khehla luduka lo khehla nginyuka imango nentaba masingakhuluma ngabe ngathi sithwasisa abantu ukuthi kwenze ukuthi kunezinto othukayo ukuthi ziyafakwa makukhandwini ukuthi ukuthi nako kuyangena yabo ubone hayi luduka lo lekulapheni khehla. Mkhulu hlezi ngizwa mkhulu ngoba angiqala ukukhuluma nami mkhulu hlezi usho ukuthi uyagaya sizwa futhi ukuthi kuyagaywa la ekhaya mkhulu ngithi angibuze mkhulu ngibona isigqabo esihlezi phezulu kwempuphu angazi uma ngivungela ukubuza yebo khehla lami amafutha esadawana lawa khehla ukuze kukhulunywa ngesadawana yiko ke lamafutha lawo ahlala empuphini akufuneki iswadwa ezenye into lamafutha salanda kwabulawayo eZimbabwe khehla iwona ke lawo njengoba sithi kunesiphakamiso la ekhaya sebhave lihamba nenhlanga iwona ke kusuke sicabanga ngayo lamafutha lawo sesiwafaka amakhubalo athize anzima lenhlanga lezi asifaka wonke umzimba sisuka la zize la kube nencwebe sikunika yona lencweba le masiyikhanda siyifaka isikhumba khona isilwane abathi inyengelezi lesilwane lesikhehla lami sinenhlanhla enzima kakhulu sifake nale ikhubalo ekuthiwa unhlanhleni sifake nalamafutha lawa kusho ukuthi into zakho zaboshwa ihlakaniphe esinjani khehla sasemndenini esithakatha kanjani into zakho zivuleka kubuye yonke amathalent akho wazalwa nawo masikufake lamafutha sawagaxa egazini kuwena namakhubalo safaka nalentambo le ntambo siyifaka amakhubalo afakwe onhlanhla emhlophe onhlanhleni nezinye induku engeke sayibala safaka nophiswa lesikhumba sale nyamazana ekuthiwa inyengelezi khehla lami inyamazana inamandla kakhulu kusho ukuthi uphethe uphiswe esikhumba sayo noma kuthi unebhizinisi kodwa siyeke khehla kuzobe ngathi sithwasisa abantu hayi mkhulu ngeke khehla usuza nayo mkhulu khehla kuzobe ngathi siyathwasisa siyakhankasa kanti njalo khehla yes mkhulu mkhulu ngisacela ukubuza kokugcina mkhulu ngibona futhi nemali imhlophe eningi mkhulu eduze kwalendoda mkhulu kunjalo khehla le ndoda siyimboza umqondo la ukuthi yona ke imali yakho le ekhokhwa ngayo ngoba kuyenzeka mase nihambeni indlela ende nayo ijikela ithi iphi imali yami abantu basebenza ngami emagumbini amani omhlaba imali yami iphi lo sebenza ngayo ikufaka emotweni ngemumva ngoba thina siyayivusa iphile le ndoda sisebenza ngayo nathi nami ngithi ngiyifake emadodeni yosebenza ngayo yobona le mali iningi isilivi nje ngiyemboza umqondo uthi hayi ndoda imali yakho ke le noma ngiyicela ukuthi hayi ndoda ngiphi imali ngenza ukuthi ijabule ngithatha u5 owodwa ngenza ukuthi ngangijikeli nami ngigangisile ngemkhuba ethize kwamaye mozo uthi ndoda kusetshenzwe kusila hayi akujikela ungalala la ku freeway udrive kufake emotweni ngemumva iphela indaba wasusho mkhulu wayifebisa njengoba usifundisile namhlanje kunjalo khehla imali yayo le ayiyajabula mase ngithi kusile ndoda nandi imali yakho hamba usebenze enye imali ndoda ngifuna enye imali yabo kodwa sekusho wena lokho hayi mina nawo kunebalo oyibekayo kanje uyishintsha mkhulu lesisikhwama wasithatha mkhulu yebo khehla lesikhwama khehla ngisebenzisa isikhwama samalume wami umalume beyinyanga enkulu eMandeni ugasa ehlala kwaDendethu bedume kakhulu lapha eMandeni yonke kusuka nje eMandeni kuhamba kuyofika kaMhlaba yalingani bekuyindoda hayi bigoqile impela isebenza kakhulu manje inekhemesi lapha kaGcaleka kuyimina omsizayo ukubona konke khehla lami into eningi mina obemsiza emgayela simba naye imithi senza naye konke kugcina ke nami ke sekuwela kumina khehla lami mkhulu for abantu abayifunayo lezi iphakamo noma umuntu othi ufuna ukubona ngempela ukuthi lento eyenzeka mkhulu ngabe ukuthola kanjani senza kanjani mkhulu yebo khehla lami inombolo esitholakala kuyona khehla la kwa Dr Mzizi TV ithi 073 58 35 348 kunjalo khehla la 073 58 35 348 kunjalo khehla la ngizweleke bafowethu uma ukuthi kunabafowethu abafuna iziphakamo zikhona mkhulu zikhona sonelani mafowethu angazi noma mkhulu udingakala isibindi yini mkhulu khona khehla lami okujule kakhulu njengalesiphakamo lesedlozi ufuna ukuphakamisa ngedlozi lakini kodwa nalo masikuphakamisela ngedlozi lakini fake kube nomuntu wakini oyedwa esovusa yena simhlambulule sikuhlumbanise naye sikushadise naye
Uyena-ke khehla lami-ke uzosebenza ngayo akufuneki ukuthi ukhethe umuntu owahambe ehlupheke engayazi imali feke kube umuntu owenonanonile nayo imali eyazi. Ngicela sibambe lapho mkhulu ngoba ngathi isinye isihloko leso for ulunye usuku ngoba ukuthwala ngedlozi phela into esijwayele into izingange esihlide sikhuluma ngazo. Thokoza khehla. Ungabathwasisi. Thokoza khehla la. Ngicela mkhulu usibizele inombolo bese siyayivala mkhulu. Bafowethu bese niya subscribe. Ngicela uyibize mkhulu. Ithi 073 073 58 58 35 35 348. 348. As you guys can see, ziyavela inamba zadokotela lapha escreenini kanye ne-address sisengonya mina ngazi noma ngisho kahle into. Kunjalo khehla la. Siyabonga Dr. Mzizi. Bafowethu please do subscribe ngobuningi benu ukuze every time si drop abafowethu nibone nge-subscription bell esiphakama nje. Ngiyacela ke bafowethu nibhale nibuze ku-comment section ukuthi nifuna udokotela simbuze yipi imibuzo mayelana nani ngoba le channel eyakhe kodwa futhi yeyenu bafowethu. Siyacela ukuthi ni-comment ku-Dr. Mzizi ne-subscribe. Siyabonga ekhaya. Siyabonga mkhulu. Kunjalo bafowethu. Sinyanele mbube, sinyanele nyama. Sinyonela nyamboso Tungayihlaba mfana Othi ungayihlaba mfana Sinyanele Sinyone sinyanele nyama. Sinyonela nyamboso Tungayihlaba mfana Hlaba mfana